CrossFit je način života. To je odluka da kada kreneš s nečim, da to i završiš do kraja. Tih 10 sekundi odbrojavanja do početka voda stanu sva moguća osjećanja. Trema, strah, uzbuđenje, veselje, sreća. I onda čuje onaj pisak pip i sve nestaje. Sam digla za kilu više, ako sam bila za 10 sekundi brža. Možda sam onda svaki dan malo bolji čovjek. I to je ono što se vidi možda na ulici. Ako hodam ispravnije, ako sam ponosnija, zadovoljnija, nasmijanija. Mislim da takva mogu više doprinijeti svijetu nego ako nisam takva. Biti sretan sa svojom izvedbom, biti sretan sa sobom i onim što si. To je nešto što sam naučila samo na CrossFitu. Ono što je u nama isijava van. Ako smo srećni sa sami sobom, jedino takvi možemo usrećiti druge ljude. To sam 100% sigurna.